Lekker vrijdag. Lekker vrijdag. Lekker vrijdag. Lekker vrijdag. Lekker vrijdag. Lekker vrijdag. Oh, lekker vrijdag. 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 Guys, lekker vrijdag. Hey. Guys, lekker vrijdag. 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 Hoor lekker vrijdag. Ik ben hem daarvoor zo, hè. Kialo kopa. Bakrest. Ne rirle fete. Talibana ka sonta. Bo Holy Cross Choir. Ne rirle fete. Talibana ka sonta. Tlebana mako khai. Ake lady night praying. Ba pholoso ake le fete. Tle ke lady night praying. Ke rilo worship. Ba ruti ba lona ba le hopotse ba le hloka. Yandi night praying. Oh, ehle. Lona le jisa bophelo ha bohloko. Ehle, yang the night praying thing. Yo. Ha le ke la mona au quota Dr. Noma le mo jwetsa hlafit a yenthong night praying. Baruti ba bona ba ba hloka kwa. Baruti ba bona ba ba hloka. Monate wa bogobedung mo. Monate o mo bogobedung. Ba ba tse ba bana ba ba vota ba vota. Ba tiki bang. Ai le ba. Ba tiki bana. Ki bana ba. Ana le ba. Ba di dramatic. Lekker vrijdag. Lekker.
lekker vrijdag. Lekker vrijdag. Guys, Rebecca, Davazosa. Dave. Davazo. 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 Guys, lekker vrijdag. Bavuta mo tailetse mo ditailetse mo mare lenyalo ba mpotse ke tla o jwetsa ngwana kwa ga bana a ba tsamaise letheka kaofela ba I mean a ba tsamaise mmele kaofela bana ke bana ba tsamaisa mmele kaofela ba Luna Freda lekker Freda ka se tlo ipuela ka Modafasa ke re phomotse moramotho ka phomole moramotho ka phomole a re mo phomotse moramotho a re mo tlweleng hanyang ke a kopa ka boikokobetso bohle ba batlang go quota Temana ka net moramotho itse re ke re mo phomotse lekker vrijdag lekker vrijdag lekker vrijdag le skala suta tsatsing le ke batla o tlo bua le lona batho ba ya lenyalong ba batlang go ya lenyalong bo butu ba batlang go ya lenyalong le bo osu ba batlang go ya lenyalong tlo le jwetsa disadvantage ya Modavaso pelo nyalo ke tlo le jwetsa ka disadvantage ya Modavaso kore how to in before marriage ke I understand when buka molomo mogobedu ene re in before marriage ke a itse ke a bona no ke a utlwa no ane in before marriage it's a sin ke a bona ai wa ane Bible ene in before marriage it's a sin ke a bona ke bone hle ke bona ke kopa le jetse bo Holy Cross Choir bo Holy Land Holy Jerusalem ne re kopa ka boikokobetso ba ye night prayer baruti ba bona ba hloka ka nnete ne re kopa ba tsamaye baruti ba bona ba ba emetse kwa ka nnete o twa lo worshipa o twa tsamaye ba lo worshipa le ba tshwetso ke re ba tsamaye o twa lo worshipa kwa guys ke live TikTok ke live le Facebook ke PS November VFM guys re tlo ba ka Davazo before marriage lekker vrijdag ei batho ba o bona ile bana ke bane ba bonkgono bane ba etswa bo di curtain ba
bana ke bana ba etswa bo di-curtain bo nkgono ba entse mekutu ba fihla ba hula ba etsa di-curtain ba beya hantle ba beya di-curtain hantle bana ba operate ka di-curtain bana ba operate ka di-curtain bana as ba di-curtain o school mara ntho ba tla o etsang yona bana o school I don't know dintho tse ka reng di-beltong nix mo I don't know ntho tse ka reng di-beltong nix ntho tse ka reng bo di-curtain nyana bo di-beltong nyana tse hlaile tse leketlileng mane bana di-beltong bana bo dihwapanyana tse o tla fana di fanyewe mane di le smart bana ka nnete ho plata fela ho itseng ho itseng o ke bana ke bana ba ileng ba ya bollong bana ke bana ba ileng ba ya bollong ba itshasa ka letsoku bana ke bana ba di-curtain bana jwale ha re bueng bana ba go gae ba se-10 bazalwane ke le ke re Freda ga fanda ga re bua ka Mdavaso straight guys le tla ntshwarela jwale ke kena tabeng mara hentse le sa lebale bana ba thole lenyalo nix bana and ba payile ba dituno dikana se bile ba di tsitsinya mona di TikTok mona ba di tsitsinya di TikTok ke sa bile ba di tsitsinya di TikTok mona di tuno tsa ba dituno ana ba dituno hle ba o ka rata dituno tsa bona mare lenyalo dololo ebile dituno tsa bona ba di shake ona mona di TikTok o fole ba ntse ba di but bana bona ke ba ratela ntho hore ba nyetswe bana ba nyalwa ba nyetswe no ba nyetswe bana ba nyalwa bana ba nyalwa ba bani ene bana ba nyalwa ile ntho bana ile Chinese bana ile ba bo Hong Kong bana ile bana ba bo ntho bana ke bana ba bo ntho bana ba nyalwa ile ntho ile bana ba bo Brooks ntho ba bo Jackie China bana ba nyalwa ka morao ka mona ile bo Jackie China bana ba nyalwa e ntse le bo Jackie China bana ba manyalong ile bo Jackie China ile di family tsa bo Hong Kong bana ba dituno tse golo bile ba di tsitsinya TikTok mo bana ba se ba di etsa content dituno tse tsa bona ba se ba di sebedisa ho create content no bana ba etsa di sebedisa ho etsa content I sebedisa ho etsa content bophelo bona dramatic straight ase ba di sebedisa o etsa di number ba sebedisa ba thola di number ka ditono jwana ba bone lenyalo lona icon o itse tu lenyalo so ba se ba create di number ka mona jwana ka ditono hayi kunzima basalo ababa so bile ba jefa di TikTok mo
ba sefa ka ditolo tsa bona tse ntle tse kgolo tse smart le nna ke di sheba tsela go utlwe pelo ka wetlela fatshe ba ba decide gore bambe ba etsa content ka ditolo tsa bona ever moving. Hi guys, to go forget the show. Pilo. Mutuna jara bopelo ke tapeti ya ma China tate. Ske ra tla ra bua ka bona kribile ba teng mo TikTok ba rutlo. Mutuna jara ke tapeti ya kwana Hong Kong. Jalo nthe ba nqabolang he ke di jwe bana go gang bana ne boholo ba bona ke dinyatsi ntho bohloko ke yona ena boholo ke di side chick ke di ankere tsa malapa bophelo hello let's ba hapa le skela tsamaya Kite let's skela tsamaya bana ne ba la bana dipalo di ema tjena ho na le palo tse emang tjena ne ho bua le tsena tse thibang palo ena di supporta palo ena re e ema tjena o bona ho na le palo tse thiba tse supportang palo ena re e eme tjena ne di tshwara tjena di tisa palo ena ne palo tsena tlo fumana di eme ka thoko di mandela le palo zibambile bana Satano ba sebedisa o sustain amanyalo a batho tjena bophelo lenyalo le batlang ho thekesela bana ba fika ba thiba manyalo ra ska bawo ke di ashara tsa manyalo ke di ashara ona le batho ba monate mara ba mosebetsi o bona ke di ashara ba thiba hore malapa ba batho ska bawa ke di ashara ba tshwere manyalo a batho tjena ba supportile manyalo a batho tjena ke lenyalo la motho le ke bana ba supportile lenyalo tjena ba supportile lona guys a re bueng hanyane fela pele le nkwatela ke fete ditabeng tse matla a gore ke kenye di-goggles tsa ka fela ke bona gore skela ntlontlolola le tepe screen ha le qetile le mphe di-gift kapa le nkwatetse skela requesta no ke a kopa skela requesta no ke batle stress skela requesta no mara le tepe screen ha le qetile le mphe di-gift mara le etsa jwang lona mara a ke nke le nke di-rose nyana ke le ntahlele moo yes bonito yes girl a ko lahlelle hape lahlelle mo guys lahlelle ha le sa lahlelle di gift nyana le bohloko le wela di ankere mona le wela di ashara ba sampini mami Alexia yes girl lona ba sampini di gift le mamenemene le di ankere le di ashara le bana ba asharileng tjena le bana ba asharileng Luna, Alessandro gift, Alessandro, ay, Luna man, it's engine. Let tape screen, guys, let tape screen. Yes,
hale sampini gift le mamenemene le bana ba ntsentseng ba sharile manyola ba ka sa re bueng hem ka pelenyana ke le qoqele ntho nkile ka iqoqa gale ne kopa le qoqela bokotsi ba hore ha re so ka re thola di partnera re bentse re theosa re nyolo sa re ya udimo le tlase ke batla go bua ka ntho eo ne ke tlo bua ka taba ya when o batla lenyalo what can spoil ke eng ka spoilang hunting ya hao whether o monna kapa o mosadi ke eng ka spoilang that ibitswang hunting of the look la bona ba gaisho la bona ntho mos so nteka spoilang and it's a spoils guys shoo it's a since le no ke mpa ke bua fela but I'm late actually next one to be gale ke le thusitse before sense le senyehile because re senyehile se smoshekile especially batho ba batla manyalo whether you are a man you are still looking for a marriage kapa you are a lady looking for a marriage ke kopa ke di jwetse sephiri ana le ntwe re le maditseng ka tsatsi le leng nkile ka iqoqa ntwe le gale ke nda incokola le nto nathetha ngayo ka re ka tsatsi le leng ne ke dula botshabelo ne so ke dula botshabelo and then ke bona ke kopana le ne wa ngwanaka that time we were still young ne besi se jongo re santse re le jongo ne nna le me wa ngwanaka le mane le kwela o njacha pele le tla njacha ka morao hleng le skela njacha no ni za le tla njacha le qetile hle not now le tla njacha le qetile hle ka nnete ke a kopana ka nnete e kene ka nnete e kena ke tlweleng Jesu mora motho o kgathetse o phomotse yo re phomotse hleng o phomotse now so ke se ke ha ke tla bona hore Mdavazo o kotsi he lona Mdavazo o kotsi lona batho ba tla batle mo improvisa Mdavazo o kotsi o kotsi Mdavazo o kotsi ntwene kotsi eno bana beso lona ba inkang hanyane le mpa le sa tsebe bokotsi ba ntho a gore ke kenye di goggles ka mannete Mdavazo o kotsi ha bohloko bana baka so ke nna yeno he se ke utlwana le mme wa ngwanaka my firstborn ne mme wa ngwanaka ne so re utlwana re jwala ka nnete re ntse re o etsa Mdavazo Mdavazo ko qadile ke le monyane na ko qadile at the early stage e ka re hle ho nona le ntho ene bona hore ke tlo ruta ka Mdavazo ha ke tsebe hore ke ntate modimo e leng a re ke qale e sale at the early stage ha ke tsebe we listen we don't judge Mdavazo ko qadile at the early stage at young early stage ene ko qadile ke ntse ke na le katibane ke bsetsana ke ko qadile ke rotse ke bse ne ke rotse ke bse mona ke na le ke bse telele ke na le ke bse telele mo ke na le ke bse telele ke ndine ke bsente ha iqala Mdavazo ke bse ka le telele ibile le mutsu tjena lona le tla jwetsa ke boyena ka o qala ka re go tsena Mdavazo bana ba go gae hai ka o shapa Mdavazo ke hlanya ke mme wa ngwanaka wa pele ke hlanye ngwana batho na sina experience Lena, I don't want to lie. I'm not going to Jackie China mona. Ke be ke na le experience no, next experience. But the kids ma fella who I cannot watch church. The kids must we to a fella
in and out straight ya Sesotho ne bona lo in and out straight fela next atsibe ukuhlandinyuka next atsibe uri ha o kene straight fela o tswa wa iphapita wa kena o theosa o nyolosa next atsibe uri ha o kena ka ponaneng ya motho wa mme o tshwantse o tsamaye o theose o nyolosa next atsibe ntho eo so ne ke le bane ba yang straight ke be ke gotla straight ke ya straight ke gotla straight jwale ngwana batho na le motshanyana mona ngwana batho I don't want to lie because ke a hopola una ntshwara bo mona enqinisa pa embamba una nkinya manala bo mona because una le motsha jwale le tsela ene le sisane tsela ene le sisane indlela ke bincinci mila wa heno le one le mosesane o haka mawatle because ke a hopola una sa gone ho enjoy hantle because una ntshwara bo mona bona a ntsipa a nkutwa utlwa bohloko wa bona re totoba re totoba kanjalo wa bona ka thola mosebetsi wa taxi nna ka thola mosebetsi wa taxi wa majaka thata ka driver majaka thata ska la ipapanya di gift ska la ipapanya di gift la hlala neso bana ba go gae ha le qetile le etse tap the screen manhleng and phone tsa lona ha di etse boetsa ntho e bitswang tap the screen man ska la tsa njalo ai etsa tap the screen and then ha qetile share the life man lona man hey so ke nna yeno he se ke gana majaka thata ha ke gana majaka thata se ke hlalifile nyana majwale ya kwa morao mo ke tswang teng Mndavazo kwa mo ke tswang teng inele Sesotho Mndavazo Sesotho Mndavazo of Mosotho Sesotho inele Mndavazo wa Sesotho wa ex hani ke qala Mndavazo inele Mndavazo wa Sesotho straight bisis Sesotho pure Sesotho sesnang nix sesnang di spicy sesnang di 6 gun ne eskela le bala krine ke tse kepseka inele kana go tse kepseka inele ka yentse tjeng yentse dry engine guys are all it's all ska ba bona ba yentse sehloje la ba itshitsitse ha imnyama ngokentsu tso ba ibesitse nene le yolo bone ntwe le yolo bone elinhle ene tshwana le letlalo lena ene le tje no imnyama mntalam ka re ke chakone mara ona bothata ke ntho tsa leeto ke ntho tsa tseleng ke ntho tsa tsele ene batho ba itshitseng ntho nkutlwisa bohloko ba tsamaile mamene ba le ba tlo tsiletsa ntho ba tlo lumeletsa le motho ke tlo monyala gore ha ke nyala mo ngwana ba tlo kopana le ntho le fifi mara una taba because ibile ntse le rata tsa bantsa kwa ibile se ke le bone lona le se le rata tsa batho ba me ba kwana ka ntle tse le fifi ni thanda zone ezimnyama rata tsela tse le fifi le yona mono ke anagana hore batho ba ntshiseditseng yona ba ne ba ntse ba tseba hore lona le tlo rata tsela tse le fifi so le ya ka ise le fifi batho ba ibesitseng ba besitseng vorsonyana yaka ba yentse be le fifi e kare ba le ba tseba hore le tlo rata tsa le fifi tse le fifi ba tla ba ibesa e le ntsho and I can't blame I can't complain because ihle botho bona kare ke bona bo le borata so hai ke nne ke tswele pele ke bue ka Barkwaneng show mara ke bone di gift hle so guys bana ba go gae
sebetsa di long distance in the taxi. So I can drive the taxi, ke qala ke robala di taxi, because that time they robala di taxi. Udima engine ya koloi restarta ke drive bo long distance ke ya di se Joburg ke ya bokae. Thank you bampandi gift. Wa tswa ke le rata bana ba go gae. Bampandi gift le ba tap on screen, le ba share life. I don't like the rata. So guys, then ka tsatsile se ke kopana le OCMO wa kae bo Lesotho mona. Ha ke kopana le OCMO wa Lesotho. Hey. Rautlwana. It's a Rautlwana. A re tshwara Ponanki. Hai. Kutlore Ponana yen e ka nna. Ya ka man ka di passportong. Ya ka di passportong. Tja utlwa man. There is something special. There's something special. Hey, Lona, there is something special, man. Mon. Mpotseng ka iketsang. Ya no kwa hae wa Botshabelo. Ne se ke le planning ya monyala ke morata a ratua ebile remember hae ho no thike ngwana go thause mncinci hae go thause mncinci ke re nna ha le sa batlo amohela yo waka wa Botshabelo kwa ka re nna ke tlo tsamaya ntso hamba phe kae ke lo dula ha bona ke tlo tsamaya batho ba hae ba nqeka ka baka ba qeteletse ba mo acceptile the ba morata ba hae re tlo mo reya lebitso la mama ha o monyala processing yana before ke monyala ke tla Bloemfontein mona ke tlo kganna di taxi ke sebetsa di taxi ke driver di taxi ke mane mo ke kopanang le Ponana ya Lesotho lona ka nke re jwetsa no etsa hale eng he ka qala jwale ka compare ya kwa ke Sesotho eMdavaso ya mo ina ihlalifile man ihlalifile ka utlwa hore ya mona ya Lesotho ke yona ka utlwa hore ya Lesotho ke yona ka utlwa hore ya Lesotho ke yona ka qala ka sukudisa yane wa nthong wa Botshabelo ke qala le yena bophelo ka mosukudisa jwana wa tsone ke etsang ne ke nyamela ho yenwa wa ntho wa Botshabelo be ke lo spenda nako le yena wa Lesotho se ke dula ha yenwa wa Lesotho because yena wa Lesotho o na le room ya hae phelanda bona hirile una mana sebetsa teng una le room ya hae so ka qala ka spenda nako mo ha ke builisha ha ke maka guys andixoki nxa ndithi when only me akore ke buele lona ba nyetsweng when only me only lazy ha re tla tabeng ya Mdavaso monna wa hao ha ka thola motho ya good ka Mdavaso o lo spenda nako le yena bon monna o lo spenda nako le motho ya good ka Mdavaso ha o lo spenda nako the same way le bontate ba botswa o tata ba nqena because ona le bontate ba botswa ba nqena yo ba botswa once mosadi wa aka o cheater about thola a good Mdavaso bon mosadi wa lo spenda nako le monna ya mo fa Mdavaso ene tlo ngile jwetse guys basadi ba lona ba tlo spenda nako le banna ba le fa ba fa Mdavaso monate ba tlo spenda nako le bona ke bua from experience ke a tseba ka qala ka sukudisa yani ene ke le sure ka morata ka qala re ka musukudisa jwale ka musukudisa guys do you know that or ne yani wa ntong yani wa Botshabelo wa hae yani nga ratua ne ke nyamela ho yenwa wa Lesotho ke nyamela ka di Friday ne ke be ke ya Botshabelo kwana ha ke ya Botshabelo yenwa wa Lesotho ona tla bona hore oh ha kiyo ke nyametse ka Friday una ya hae una ya Botshabelo ba lo mpatla ka nke le jetse ne ke etsa nna boyen ni za uxelela ntim yena wa ene nga ratua hae
bosi ba bana ba ne ba mo hlotha ha re tsamaye ba tlo mo hlotha ba tsamaye le yena ba monke ne ke rata yona ntho ene mpotse wa ne ke rata hobane ha ba monka ke tlo gutla le yena wa Lesotho yena ya votang ke gutla le yena wa Lesotho ne ke compare mehlena ne qeteletse ke gutlile le yena ya votang ke utlwa re ke gutla le yena ya votang. Now here is the thing bazalwane ke le jwetse sephiri a vota kaya nna le mogotsi wa ka like ra tsamaya ra ya doctor itse ha ya ba prepare ho nkisa lebollong itse ba re ke ba batla nkisa lebollong ka re solang ka ba so ka ba nkisa lebollong a gore ke yele doctor ka re doctor tlosa nkombandlela wona ka re doctor tlosa kepse doctor a re ka scare doctor ge a tlosa kepse a ilahlelwa kana ha ke tsebe nama yone e kae a ke tsebe doctor o be ile kae nama ya ka I'm scared, doctor. Yeah, guys, what's one training get on? How you get out of fall? Get out of fall. Get out of fall. Jolly Jackie in the fashion one. Talk in the fashion. In an eye, eat a fella. In a fashion, it's if vele yonke la ntloko if vele ithe ihlile ka ofela so yang mohlolo wa pelo ine wa etsala motho ene ke tlwaetseng go kena fela ke a sa hlole ke gona go kena easy ke a re tshwanela re sebedise vaseline re nka vaseline re tshasa ntho mona hlogo mona gore ke thelle fela ka utlwa phapang ye nngwe e hlotseng ra qala utlwa a difference enngwe e hlotseng se ke kena ka vaseline jwalo ke kena ka vaseline kire mara ntho ene mmakatsa ka nako tsane hantse ke na le kepse telele ne ke kena ha ke tsebe ne ke kena jwang kapa kepse ne kena tshi kapa kepse ne kena tshi ibi ngena nje andas ha ke tselo re ne kena tshena because it's a qetile go gaola dinama se ke dilahlela kwana ya ba se ke sokola go kena ya ba ke o tsatswa body vaseline jwale se ke kena ka vaseline o fihlele he ke bula di measurement hantle se lekanang nna he don't get it. Do you know that ke ne ke choose yenwa ya mphang ha monate ke ne ke choose yenwa ya mphang ha monate le hoja re la ra ska ra gona o phela samo re phetse nakonyana fela but we were frustrated because ke ne ke choose monate but nna le yana both of us ne re sa gona o phela together be se silwana la motho yana yo ya monate ne re lwana ntwa ena ya mahlo a mafubedu because ya etsala ntho ene ya gore bana ba monate ntwana ne ke le jwetsa yona e be ka re ke gopo ha ke re o tshwantse o be monate mona o be monate mona o tsebe o bua hantle o tsebe o bua o kwazi ukuthetha o bua le monate ka mo o be mnandi ngqondweni o be mnandi emlomeni o be mnandi nalapha jwale yena yana ngale monate o na le monate mona but ka mona ne re sa gone o phela together le ka mo ne re sa lo ne re lwana but ntho ne re eneng insukudisa monate o no le mo monate o no le mo bana beso into ibi mnandi ibilapho now ke ba hlotlo le bontsha ha ke re ho lona guys Mtavazo is very important wa bona today batho ba ntshatsa November o ruta ka Mtavazo November ke le demon Mtavazo o powerful but the only thing e re shapang wa bona yana wa botshabelo kwa o na le good ka mona a respecta ka mona but
Manabatu Akibato mo playing by Kirunali John because on a snack clue, nali clueless. So she was not good because on a clueless. And Lena can go to the so Akibali le understanding about Davas. Until Kifika Mona on number 2. I feel number 2, get Kalota Monatumkan. Monato no am Davas own, Kono and so keep the seki should say, Ena Amonati. Indo Tayaku, Ika Chuzanya to fit away na. As long when faila ndavazo se fapan. It's just that Babambaluna, the reason Libana Baluna about Chuzadinyati, Abayinyal at divorce, Alonyabanyati, it is because Dinyati trading Tabana Baluna. Bamunatikamo, Babe Bamunatikamo, Babe Bamunatikamo. And that is why Banabaluna Baba Chuza. Utolor, I know when Banaba end up about divorce, divorce. I know do Alonyala say cheek. They are years because every side chick guys zimnanding gapa zimnandu koinke dimnatic amuna batsima ugua batsima banally a reasoning capacity and smart and then baba vote kamona. That is why amatota when anishileyo. That is why bana balona bakhetile ngo spenda na ko toloro. You are fighting your husband, Marmuna Wahoni, Akakwazi, Kiboni Kanda, Mun Ulwane Limuna, Umuranse, Ubolo Raka Sai Chiki, Utuki Sai Chiki and Dotako, Maruboni Dota, Kunzi Mutimiake, because guys Lepuna Lieta Mutahete Munga Lepuna, Lemunati. Sai Chiki, I mean, Lepuna, you're Nina Zala. Never palaluna. That is when, but Waka Ramanyalo, they need to make sure that Turba improve. Yakaluko noaba, Luna Batwaka Ramanyalo. Because your man can choose a side chick. Kapa nto kapa nto munawa musadwa aka choose a side chick. Kapa ki side kick. If it's a side kick. Yakaluko noaba, Luna bonta teba Ramanyalo, uduti mono hatete, wadile munoto tatanta tuwe. And then Hali Kretile, Liretini Mufapa Show. What the Tomagat? Liretini Fapa Show, the Fapa Show, the kept set on the NZ, the kept set alone. Bonta Tomagat, even a kept set on the NZ alone. Babam Balloon, kept set on the NZ, What? What that? Hi, Luna. I'm going to get Poteleka Papacho. I'm going to get Poteleka Papacho. Poteleka Papacho. Ah! Bonta te mamangat. Barreti me fapa soho. Emiche, baenteche. Yeah! Luna! I'm scared of Rachel. Hey! Nina! Nina, I didn't tell a lot about the wet. Let's get a Rachel. Let us just get to re-turbets. Guys, Kineki choose yen. But now the problem, Kiena. Yama yamunati. Yena yamunati. Kamo, le kamo. Kematata. Lena hekana kwa yu. Kamo, le kamo. Inili matata. Lena ne kilimunati kamo. Libonda teba banki ya swar bajwal. Kukama to tamnati. Yebo na libonda teba kutu. Skela samai. Skela samai. Skela samai. Hey, Luna. Hey! Hey. Manaka hai la fika. Ntateo. O kwala ditsebe. Vale ke ntlebe. Ha o na le monna o kgone o mamela monna. Ha na le bontate ba monate ka mo. Na le bontate ba kotsi. E ka re ke wela te. E ka re ke wela te. E ka re ke wela mo.
Kiwela mo. Ikare kiwela ho bontate bana. Khale ko ka batho ba bua China. Ke be ke motse ke re baby, o kila e China motara se e China. Ke re jole China se ska. O bana motaka bua China. Kapo o ka bua ntho sa itse o bua ntho sa itse ke tseba kan le nana le khale ba mpuisa English wa bona English a iketseng wa rona ba tla buisa English khale ke bua English ke re qetetse ke re baby wa so oh ya no and was to small Nina dulang fatshe bana ba ka dulang fatshe ntse re bua ba tswela bothata ke bona yana ya monate ne re sa kgone ho phela le yena bese wa kwazi ukuphila le monate wa hae bese wa kwazi ukuphila site so hlukana arwana ale monate ke le monate mara sincame sa da so hlukana jwale ke batla ho ya plekeng e sensitive ke batla ho ya ke batla ho bua ntho e sensitive ireng yes ke bue ke batla ho bua ntho e sensitive ireng yes ke batla ho bua ireng yes okay are yes bantse ba kena ba re yes ba kena ba re yes ke kopa skela ntena ka di gift lona ngift e mahleng lona le jwa mara ngetse ntjena fa ngetse ntjena ka di gift man ka di gift lona ha le petile le tap the screen le re tap the screen skela etla jwalo man le tap the screen man. So guys, jwale ke batla ka tabeng ye sensitive. Batla bua ke kentse le sa salaka. Ene sensitive. Pele ke bua, ke batla go tlala mane mo ke itseng. Guys, lona batho ba so ka ba nyalwa. Whether le banna kapa le basadi. Do you know that Mudavazo before marriage can spoil you? Hore le mohlango so batla monna o bo sokola o choose monna o thole o kopane le monna yana le everything monna the ideal man, a man who is taking a good care away mosadi yana le everything but bo thola hore fela a le tla Mudavazo you don't connect. And to go to what make us to not connect. I guess we just was right. What make us to not connect? Mudimok, what make us not connect? You're not to you. One of the things you read is get a connector. Come Mudavazo. Give me that. Give the experience that you say recopan in the zone. Kukabanto basa kwenze lungozi mtanam. Nala batu batla uyetsa kutsi. Batla reng haba qeta ho fa mona. Ba qeta ho fa Mudavazo. Utlore o batlana le motho eno ha o batle ye mong o funana nae ene utlore o matla batho ba bang kore o utlo batlana le motho eno funana na lo motho utlore o batlana le motho eno fela a ke la itse ba mara ka ba ke nna batho ba modimo a itse ba fela ke le mong dimne lona ona le batho ba ka reng ha ka o fa Mudavazo jo o tlo ba le mathata mo yang teng apuya khona ulo ba le mathata yo. That is why khala ke jetsa batho ba ka ta ke nna hona le di exes tsaka when they cry they don't cry for batho ba ntse ba Mudavazo skela requesta lona man skela requesta la mphasamisa ke re di exes tsaka tse di batho ba ntse ba Mudavazo ababa English di exes tsaka a di tse di la a di lele ntwe ba yetswang ke batho bana ba lela ale jetsa ga di qalela le tswamda
Let's not Mudavazo wa fantasize alona. Let's not fantasizing of Mudavazo. Mutabana na rulela yena. Unzor wa kamande mara urena. You are referring to somebody. Lola, hey Lola, what about? Like I say, Liluna mo. Banda balu na kapari boyfriend te salon. Haba utante lilla. Aba alille libona. Alille libona. Lille la di ex salona. You are fantasizing ka ex ya. Na le batho ba tla o spoiler Mudavazo wa hao o tlo ha o sa fita anywhere ka Mudavazo o tlo ro batlana le batho le motho eo. Guys, ke kopa o tswela pele he. Ke kopa o tswela pele. Lipstick ka bile ikhwisa. Yes, girl. Hello, now. I go you make a pepanya and say, Kibin, as well as ho. A man moxaratum was at you. Johnny! Hona le batho, guys. I keep it sana kere. Hona le batho. Guys. Hona le batho. Guys, who quotes? Today, ntho etsa ngore le sokole kapa re sokole o fita maphilong a batho. Re batle medaba. O tholo motho ona ona le everything mara ha o gone ka Mudavazo. Over hey no mtamana. O good man. Hey is good or she's good. Mara ka Mudavazo e ke ya leka. Wa hane straight to ha ya. Mudavazo motho na wa hana man. Yena good man. Mudavazo wa hana and go jetsa wa Mudavazo wa hana. It is because ona le o kile ngwa utlo. Kukhoko wa ufa. Na le o kile ngwa utlo. That is why utlo ona esona. Ka lo jetsa. Ntho etsa hore re utlwe re sa rate Mudavazo wa batho ke hore fela hona le re kileng ra utlo. Cha! Because hoja o no soka there is no way o ka reng o sa tsebe ntho o bogalla ntho sa tsebe. It's impossible to ka galla ntho sa tsebe. It's impossible. Not unless you curious. It is not like when you curiosity. You are just curious. But nowadays, it is because really taste Mudavazo good. Get what I like from experience. Don't you just Yani anangasi good come Mudavazo kabaki we mutwel. And manabatu na limotli. She was beautiful. Very beautiful. Very humble. Very, very, very humble. Very humble. She's still humble even today. No, first bonak, she's still humble today. I saw Bonnie Musadi and Companjor. I saw Bonnie. We learn Yara Munaya Bashokana. Untale humble today. No, my first bonak. She is so humble. Unsompa late atinen. But that time, Nekimutweli, because she was not good that time. Kibeki Mutweli. Kibeki Matakam Rayuna, ya good. Kikupa Peter and Twena hat. Kikupa we had like Kupa emphasize. If I will improve this Mudavazo how. Some of you little bona jongore, but Baluna Baseba Matakam Rabat by thing. How do you know that your side chikia is good to fit away? Ubona ka urmona wa khonutwela side chikia na hai. Ubona galonto. Wabona if side chicken good food fit awena as wife. Utobana kamre when your husband amata kamra side chick, you must know that side chick is good to fit away. You good to fit away. The same way side nigga kitibe banana babita side nigga. Bontate once your musadu how akamata amata kamra. Amata kamra side nigga. You must know that your side nigga you no good. You must know that you is good. You good. You must know that your side nigga you no good. You good. You good. Side nigga you good to fita monna wa how.
bontate, you must know that bontate, when mosadi wa matha ka mora monna o mo, you must know that monna, and no la o se ro ba lwantsha aba a rohane le ha o sa re wa lwana no ba so silwa aba a rwana, you must know that that person, he or she's good to fit away. Le tla jwetswa ke nna ni sa utlelelwa ndimba salwana, le tla jwetswa ke nna torobetse ya gala kre nna se ke shwele bahatsu la le ke la ntshika la nrwaka ndaba neno mara nna ke tlo le thusa. You must know that you're good. Number 2, once una le the girlfriend tse pedi chiki boyfriend e matha ka mora yenwa, you must know that yenwa ye mongwe is good to fit wena. If the girlfriend tse pedi but boyfriend how e matha ho yane haholo o sukudisa ka yane tlo go jwetsa ngwana go gae, whether you like it or not, you must know that that girlfriend is good more than you, because runa banna including le lona basadi, we spend more time le to ba good come davas. We spend more time le to ba good come davas. So if your husband kapa your girlfriend kapa whoever amata kamra ngwana go gae zibeke ka kuhle ipe hantle, you must know that yan ugutu fita wena uzbon uipe hantle zibeke ka kuhle. So ke be ke tloela yani, and then I qetile ya ba se ke dutse le yena hema. But the only thing that happened ke hore yena e ke mo kgethileng ya good ke re a rwana. So hlukeng now ke batla go tlala ntho nyena, ke batla go tla mona tlonkele jwetsa ke batla go le jwetsa nnete e bohlokwa ke kapa ke tse sensitive kapa ke tse sensitive mara ke kopa le jwetsa nnete. Ha hona motho ya sa replace nnete e sensitive ke ha hona motho ya sa replace sensitive need ha ona motho a sa replace a khathale ro o gutu a lo kae a khathale, because most ya batho ba gutu they think hore ba ka khona ho tshwara banna kapa basadi ka mdavaso. Mdavaso ha o tshwarele ha o sustain relationship, mdavaso ha o sustain lenyalo next ha ona motho a sa replacing. Bona wa bona ba bang ba lona le mnate ni mnate mara tlo ke le jwetsa re le lebetse hona le batho bana during that time ha ke qeta o tloela yenwa wa ene se re phela le yena ha re qeta o tloela yana le good yena nke le shoro good tsamayo mona a pheko hambe hantse ke tsamaya ke be ke kopana le o se mo lona ha hona motho ya sa replacing. Tlonkele le jwetsa bana baka ni za utlelelwa ndim le tla jwetsa ke nna ha hona mosadi ya tlo tshwara monna ka legwenya hayo la lekela legwenya la hao laba legwenya of the gwenyas. Ha hona mosadi o tlo tshwarang monna ka legwenya and ikathalele kore ke legwenya la software kapa ke international gwenya or eng. Ha hona bana baka magwenya a lona e ka ba magwenya ana a sombamba somtlapurela somenza kanjalo, hands full of legwenya akekho. No, ha hona monna ya kapa mosadi le rona re le banna ha hona monna ya ka tshwara mosadi ka ntho ka swete ayo akekho. Hantse ke qeta a rwana le enwa a neng a le good ka kopana le ya good hape
Good. Modimo wa Israel. Ya nona dula Botshabelo enwa e mong. A dula Botshabelo. Ne re lwana le yena, ne re chikana ele una sele tjena. Le nna ne ke na le di anger issues wa bona. Ne re lwana. Ne ke tswa ka dikubong guys, ne ke tswa ka dikubong. Ke be ke thetsa e mong e ke nang le yena, ke thetsa ena e ke nang le yena mona. Ke be ke re yo ke lebetse hona le mo ke swantseng ke eteng, hona le batho ba ke swantseng ke lo kopana Botshabelo, ke lo kopana le batho Botshabelo. Le ane wa pele lo qala le yena ne ke mosia Botshabelo ke le ka ra dikubo se fapang bo ntate le bomme ke di dikubong tjena dilele yana wa pele ben dimshare ezungubeni be ke re jo baby hona le batho ba tshwantseng ke lo kopana le bona station in Bloemfontein ke na le meeting tshwantseng ke lo kopana le batho ba ka 1 o'clock I mean ka 12 o'clock bosiu ke le maka ke gotliswa ke enwa yana le legwenya le land le monate la Lesotho ke gotliswa ke enwa le kwenya la Lesotho ke ne ke tswa dikubong di phume ezungubeni ke mata ke tswa ke re ke na le wa bona banna ba lona ba le thetsa jwang le basadi ba lona ba le thetsa jwang ke a le tseba leshano le ndilazi ka kuhle ndiyazi kutala nqoka khale ke le leshano I was the liar of the liest of the high note of note of the highest high note of the lie nna ke tswa ka dikubong then itsa ke qala ha ke qeta kopana le yena yemo eno wa bobedi jwa a monate ke ne ke tswa dikubong ke na le yemo Bloemfontein mo ne ke tswa dikubong yani lona dulang fast tla dikoqeng ine re phone ya ka re ke sheba phone ya ka yani wa Bloemfontein wa Botshabelo e mong jwane a kre ke bua ka e mong jwala monate jwalo wa bobedi ona tla anchika eno ba sele kutlo re shafes ke kwatile ke be ke jwetsa yenwa e ke robetseng pela ha be ke re motho wa modimo ke tshwantse ke Botshabelo ona jwale and then ke lo nka batho Botshabelo ke a thabantsho ke na le batho ba tshwantse ke lo kopana le bona mpotse ke kae ke a Botshabelo jwale ke kwatile ke batla o lolwana ke batla lo mura yana ne sense ke mura kana go eo ne ke mura ha bohloko ke re ke lo mura yana wa Botshabelo ke be ke ga makoloi ke tsama ke ne ke sama ka ntho koloi yena e bitswa nna ke bitswa nna Honda e red ke fwe ke ntate moruti ngamla ke be ke tsama ke a Botshabelo ke kwatile yana o ndrakile ke ne ke le sefebe ke kgathale ke rege ke ne ke le sona ke dihlong nix a ke dihlong le jwetsa ditaba tsa ka ke dihlong I'm not ashamed because ke a tseba le no banna ba lona ntse le difebe le no le dutse le lebe banna ba lona ba yo ba le sile ba tsamaile no le di boyfriend tsa lona a dio ba itse ba tla ba ya majiteng a hona ba jita nix lona ke be ke a Botshabelo ke kwatile jwale ke batla lo mura yane wa Botshabelo jwale yane wa bobedi jwale e tla re ke hlaha gating ke jwale yane ona tla tlompulela gate yenwa ona tla tlompulela gate ne ona tla tlompulela gate ne ona tla tlompulela gate yenwa wa bobedi jwale wa monate ene tla rampula ne ke qala ho bona dintho tse di shopele tsena tse hlaisang di bono di bitswa di box master ke bitswa di shopele tse ke di box master tse hlaisang ditono di bitswa di box master ditono di hlaile tjena yona a ba mpulela gate ke kene ke tatile ke re ke tlo mo donora ke tlo mo mura ha ke kena a ba re baby I was waiting for you box shots. Thank you. How about it, baby? I was waiting. And then ke kwatile. But ha ke emigrating. Ke kwatile ke re batla to mumura. O ntsa mpulela gate. O bula gate slow. Jwale ha bula. Hona le conflict of the interest in my body. Hona le conflict of the interest.
mona ke kwatile mona ke kwatile mara mo lona se ka iswete sana ke kwatile ke utla re ke batla go mura yenwa ke zombetha e re ha ke fihla ma e re ke me gating ha bul aba hansa abula gate beke shebile box master yane beke sheba box master yane and then all conflict of the interest and then so hetesana la mnathe ubu emiche uyemiche nna ka nqona ke kwatile but ka mo hona le conflicting of the interest ke kene ka tlung ha kena are baby ke a tswa kwatile mare pele o ka etsa ntho ngwe lengwe ne ke re fela o utlwa fela ke re untlaela masepa wa ntlaela a ba re baby ke utlwa ha o ntse o bua jalo ke hona le soso ka tlase ka mona ka hona le moronyana ntwa e fela ke be ke kena ho ya ke re nna soso ya nhlola kre ha ke ka utlwa soso ke a hloleha ke ba wiki soso ya nhlola sos morro wa nhlola ke ka re ka utlwana le morro yo nna morro wa nhlola morro wa nhlola yo jaso ke batla o qetella he taba tsena hey ka hlanya spono lona ka hlanya spono guys wa tswana ke tloa Botshabelo from Bloemfontein to Botshabelo ke a gola ke 40 or 50 I ke sa hopola 50 kapa 40 kapa 60 case I don't remember guys ne re kena ditseleng tsa diplasing hoseng 3 times ne re kena diplasing re kene tseleng ya plasing mpotse re letsang singene endlele re tswa ka tseleng wa thewela Bloemfontein ona sebetsa masipaleng so nna ke ka Bloemfontein lena re salane morao ka dikoloi tsena re tsamaya ka dikoloi a njwetsa re baby ke ready mo soso yena ya qhalana yena lo mhluzi ya qhitheka lo ke be ke re shaba place o ka kena ho yona a ba kena place re kena le place DJ Fatsi mpotse ho etsana a se good ka ba ka mmotsa ke ra go njwetse sephiri sa hao a njwetsa ho netsa leso ka re ma are o netsa leso ka re okay ka hlanya guys ka hlanya ke hlantshwa ke hore monate o mona ko hlotseng no but le yena we couldn't stay together as kwazana a re gona o dula some next still jwale yeno ne ke hlanya ne ke tswa ka 12 ne ke ya le ne ke ya ho yana ne ke kena diplasi ne re driver koloi re kene ditseleng tsa diplasing re davazane letsatsi le emimona daylight ne re davazana do you know that re jotse 6 months le yena ke re batla o tloelana but do you know that we took 5 years re tloelana re jotse 6 months but we took 5 years re tloelana 5 years ndiyayazi ke tseba hantle ntho hore batho ba sokole o tloelana because of Mdavazo ke tseba and not all relationship doesn't work ha isa sebetsa marriage ha o sa sebetsa mara Mdavazo etsa re le ska gona ho tloelana so we took 5 years re sokola o tloelana 5 years ke utlwa ke batle ne se sa le yena batle ne se sa but we took 5 years re sa gone o tloelana re sa gone ne o tloelana ho re nkile nako e telele mpotse ho etsa etseng be ke tla tabeng ya ka be ke kwala mpotse ho etsa etseng hore ke mo lebale wa Durban ke le jwetse ke santse ke a papatsong
ke ya papatso mpotseng ke le jwetse e reng yes aya Shaka Zulu ke le jwetse hantse ke tsamaya hape Mudavazo na le power bana baka Mudavazo na le power but ke batla o tlo le jwetsa lona bomme ba ka ramanyalo le lona bontate ba sa improving karam Mudavazo once mosadi wa aka thola a good Mudavazo ha o sa hlola ba le control di mahae once monna wa ka thola a good Mudavazo ha o sa hlola ba le control di mosadi wa hao ndifuna niqelelinyana once your boyfriend can get a good Mudavazo anisa ha o sa hlola mo control guys umuntu ofumene umdavazo omnandi likoba rwaka bana ba lona le lwane ni thukise nithini likinye di divorce le lwane but you are not going to win as long motho a thotse mudavazo omnandi o etsa gore motho kwa le intlebe motho zifaleke di akwale di tsebetsa motho mudavazo kwala di tsebe ukwala di tsebe mudavazo ukwala di tsebetsa motho that is why batho ba kgonang ho nka risk ba davazane motho antsa tseba re ish monna ka katla but ha ba khalane ba davazane ka tlu motho a tseba re ish monna ka can come anytime kapa mosadi wa ka can come anytime but Mudavazo o etsa hore le lebale everything when Mudavazo le good that is why every day ha ke dutse mona ke le kgothaletsa hore lona batho ba ka ramanyalo don't slow down improvisa Mudavazo ya lona improvisa Mudavazo ya lona ene ke le jotse lona batho ba so ka mbanyalo Mudavazo oh good o ka spoiler into future ya ho ya lenyalo a good Mudavazo can spoil your future munyalo o ka sukula ho thola motho ka baka la a good Mudavazo o thola re kopana le batho but ha o sa kgona ho fita ka baka la Mudavazo e good ye o kopana le yona now ha re tsweleng pele ke tseba o qeta so kineno he ya be se re sukudisana re alwana now bohloko ba yenwa re a ratana we connect ka Mudavazo we connect but behave and personality we don't connect bothata ke bona he behave and personality we did not connect but we were connected so much ka Mudavazo kupa le mamele hlabana baka ke a le kopa le mamele guys you can be good ka Mudavazo o le ntate you can be good o le mme ka Mudavazo but a good Mudavazo will never give you a marriage a good Mudavazo will never give you a man never but the only thing that Mudavazo can do kurfera ka fa banna not husband can a good Mudavazo a good punana but punana emunat e ka fa just man but not a husband Mudavazo le gwenya le monate ha ona mohlang le fanang ka lenyalo ali a good Mudavazo good punana ha hona mohlang guys if le gwenya le Mudavazo o monate o gona o fana ka lenyalo nka be le gale ke nyetse get talent chatile because ke kopane le batho ba good ke kopane le batho ba good ditmena na bantu ba good mara tlo kutse ke runa bana arwana still you know why because behave character personality can destroy o tshwaro o tsamaye ka le gwinya fela tse skela tsamaya lona skela tsamaya a good lugwinya la mnat ka papunane mnat e ka yetsa re tsamaye fela ntse o tshwanela go fua ntse e jwa ke batho bana ka ofela ke bontate bana ka ofela e ka jwa ke bontate bana ka ofela because ha ona monna ya tlo build down lo wena a khatha lona le lugwinya le mnati ona le Mudavazo mnati ba tlo go jwetsa ha hona ntho
ponana e fanang ka lenyalo kapa ka husband e tla o fa banna. It can give you men. E ka o fa banna but sing husband. It ka o fa banna but it will never give you marriage. The same lento ma carrots mun nto carrots ha ona carrots e ka re thusa rona bontate. Next if nto a good ponana in the ponana le le good ke kopane le bona but I'm still alone. Ke kopane le bona ba good but I'm still alone even today. Ke abanyala ba tsabaile le magwenya ano a bona because you will never build a marriage ka legwenya fela kapa ka mdavazo. You will never build a marriage ka mdavazo. You are lying. You will never sustain my relationship ka mdavazo. You will never sustain marriage ka mdavazo. Next ni akoka bazalwane le tla jwetswa ke na kre nna ibile ke bua ka nna ke bua ka di experiences tsa ka ke kopane le bona ba good yena wa borare ne ke kopana le yena kwa kae ha o ya bo Pretoria o tshela di toll gate tse kana o ya o feta di toll gate tse kana yeno kwa boraro ye wa di toll gate tse kana toll gate tse kana nna ke qala o tlore hona le batho ba eman still fela tjena motho ba o shapa ka dintho fela aba lona le TV ha gore ke pote ka papatso wa boraro ka kopana yo abana body hazard tse di hazard sombamba somtapurela sombamba somenza kanjalo ke kopana le tsona sterk sombamba somtapurela somenza kanjalo ntho sombamba somtapurela somenza kanjalo suicidal of the killing me softly ntwering ha o tshwara o bonba le ntho e ka gawa o bonba ke hlanya ne ke driver 2 hours from Bloemfontein to Pretoria 2 hours 15 minutes 2 hours 15 minutes from Bloemfontein to Pretoria ke tsamaka S class ne ke tswa ka 12 o'clock busimon 12 o'clock ebusuku 12 o'clock kai re kora past 2 ke eme Nando's ya Pretoria ne ke nka di number plate tsa ka be ke di soup di number plate ha ke tile be ke hlantsha he lona ke hopola hona le motho a tlwang Joburg a tle ho nna Bloemfontein mona guys Modavazo powerful Modavazo very powerful. Thank you guys. Reach 100K. Thank you so much guys. Tap the screen. Only ngahela ka di gift. Guys, ke hopola re le ka tlung mona. Hona le motho a tlile mjobe ke special a tlile ho nna mona. Re robetse. Ke a kutlwa re Modavazo ha ku utlwe hantle. Ku utlwa re ke batla wa Pretoria. Kine ke si yenwa ka betheng ka mane damshie bedeng ka tswela kantle ka nka phone ka bua le no Pretoria ka rontso etsang yena na robetsa gona yena a hlanjube ka gona ke bana ba ntsha Modavazo e cold aba bantsha Modavazo e cold MP le etsetsang batho favor ka Modavazo le ntsha Modavazo e snacks a ke tsebe hore while e ka re ka wa kana go tse di e ka re diponana tsa di ka wa gore e thona pe ke motho ya serious ha lo e sebedisang gore e tswe fela
ka re ka wela fatshe re pu lona bana le medava diponana tse monate le di carrots tse monate dihwete tse monate e ka re ka wa e wele fatshe pu motho ya serious ya batla go builda lenyalo a ithona pela thathele yona a lo e sebedisa hae kwa a lo builda lenyalo e ka re ka wa fatshe itswe pu itswe ka thoko blumara e wele fatshe pu e ra o fihla hae bo fumana sena nix manele Mudavazo ukotsi ka sia motho bethe mona bethe ka mosia bethe mona ka tswela ka ntle ka fihla ka dula ka ra S class ka bua le yana Pretoria ka re o ntsetsa ara o so roba le kana go tse ka re a so roba a re ntsetsa ke re antse ke dutse fe a re jo a o ngopotse a mfonela kana go tse ka re e ko hopotse a re o maka o hopotse ka re ke hopotse le kwenya a re maro wa tseba ke ra ho le batla le teng ke ne ke starte koloi ena yankan Mudavazo for granted anza robetsang ka mosia betheng nna Zenzile Andries November ka ja fatshe ka re Joburg ene yeno hla Joburg o tla ka legwenya la Sesotho o tla ka legwenya la Sesotho le lauzinyana fela ntho e thotseng fela ka musiamo ka re Pretoria Mudavazo Queenly, thank you so much. Aumbechi. Queenly, my favorite person. Queenly, my favorite person. So guys, thank you, guys, gift. Thank you so much, Mukhotswaka. Thank you so much. Hey, and I will promise so well. So guys, yes, my Queenly. Thank you so much, my favorite person. And I said, I promise I will go. Guys, thank you so much, buying gift. Thank you so much, guys. Guys, give a call as well. Kare Pretoria kaya Joburg Pretoria ka sia mothatlo ile Joburg special atlemon ka mosia mana kaya Pretoria kaya Mudavazo kiela net Mudavazo le legwenya le votang kare ke batla legwenya le votang yeno ha tso a mfonela o kae kare motho a modimo emergency happen Ribeso. How about how you Mudavazo betir? Ribeso ngwana ke emergency se happen. What kind of codes? Emergency se happen now. Yaki, kemo janga swagi ngwana emergency happen. I had to leave, but don't mind. I will talk to you later. But I'm coming. Mpotse le gwenyeng la me la ne la sombamba somtlapurela somenza kanja ne qala utlwa di hazard e seng tsena tsa ntho tsa di e seng di hazard nyana tsa lona tse wetlelang fatshe ke bua ka di hazard tsa di lori e seng tsena tsa lona tse swakanyana tsena tsa bo dithuthuthu tsena tsa di pizza high emigating o bone tse sere di hazard nyana tse swaka tsena tse di delivera di pizza a you make Mudavazo ka di hazard nyana tsena tsa lona tse swakanyana tse wa tla ga ofinyane mona ke bua ka Mudavazo wa re ha o tshwere ore o tlore Mudavazo ona ka ro gaola ntho jwang e ka ro gaola o etsa suicidal of the killing. Yeah, what did you know? The code 14 one like Mudavazo or Quattle quella. I can't quella, but I'm high. Lona, that's it. Because just like in Nafela Murudia, the Meletsum, where the native South Africa can fair.
Republic of Congo. I'm the only person. But Queen Lee one gifter man. Ay. One gifter man. Yo. Wata ke tlo tshela petrol ka ke tle wena special. Se fapang sa tate modimene go tshepisa re ke tlotla podcasting ya hao. Go tshepisa mara ke lebese ke mona. Ha ke na PA ke sokola hore. Ha ke na PA ke lebala di appointment tsa ka ke lebala everything. But ba office ya ka ba busy le bona. So guys, yana wa boraro jwale ke tlo kwala. Hi. Le ana be ke mo botsa ke re o swaka. Yana na re honna. Le bona ntho ya o tla ka morao tse. Ya ho etsa somlandela. Mothaba shebile kwa ne. Mothaba shebile kwa. Wena o tla ngemuva. La bona yena ya o tla ngemuva. La bona mos. Ya o tla ngemuva. Mara ising yena ya ntja. Ising yena ya lona ya ntja. Ising yena ya lona ya ntja. Yena ya lekeke e mo robetse ka mona o shebetse kwa. La bona mos. Ising ya ntja, ising ya mangwele. Ising ya ntja man. Ising ya ntja, ising in ya ntja. Ising in ya ntja man. La bona man. Ni le robetse ka lekeke la bona mos. Onare muthiyo are na ke khathetse ne rata tsama bosiu because o ile a nsebeletse ne le PA ya ka eo re ke qadile ke mo hira as a PA ya ka we end up rena le regional nna le ena wa Pretoria ke ne ke mo hirile as a PA we end up rena le relationship onare ine ra re fihla mesong gore na ke bothu abare maybe na khathetse ke re ya baby abare mara I'm not going to akino safarisa arakino safarisa abare mara nna ke kopa ke shebele kwana wena o re ka mona abar don't move na bua ka English abar don't move le yana ba sa move ala u le ngutlwe ke a kwala abar don't move le yana ba sa move abar we am still body I am still Lin, give me still, unzar so mama so kapurele. I don't move. Ukan. Ha huna motho a sa replace Jasu mabaleti Lona Chibuboya Papazzo. Onari, don't move. And then English next time I get him, don't move. You can know it's Makaya, don't move. I say don't move. Lena move. Hey, que si se pilo. Tibetis mal, la basama. Aku ringi pada papa son kamu na.
ka be ke mmotsa ke hi call ha ke so utlwe sombamba somtshwara somtlapurela ka ntšheng o entse jwang ampare ke entse tjena le tjena a re no o etsa tjena o etse tjena o etse tjena o etse tjena ke re ka diphiri tseo ke ditse ka tsona mo diphiri tseo ke ditse ka tsona mo ezo mfihlo di hlele ngazo apha mntanam dizibekile ke di robetse udimo kitse ke ditse udimo kitse Lola hey lona hey ha hona motho a sa replaceing lona ba good ka Mdavazo skela nahana hore ha hona motho a ka o replaceang lona ba ka ramanyana don't punish your partner ka Mdavazo because unahana hore you are good. There is no one who's good than you. Lona ba ka radi relationship don't just because le hlanyetsana ka Mdavazo then be le nahana hore Mdavazo can sustain a relationship and marriage. Tlo nke le jwetsa yena yo a neng a le good ka Mdavazo re arohane still sile so hluka wa fela wa re tu ne re lwana yesa yena bile ne re lwana feta batho kaofela ne re lwana sisilwa angale anke koloi yaka a tsamalo isia frenteng ya hae ha qetile ba ya busy front hae mo feletse e mo ise koloing ha qetile a mo ise busy a tsamana sometimes ne kilelekisa di busy ne kilelekisa busy a kalama busy mona angadile be kilelekisa busy ke lo ithola Velkom kapa ke lo ithola Kroonstad ke motheole busy kilelekisana le Mdavazo. But let me tell you something, okay, o fedile ka yena o fedile kuphelile we are no more together le Mdavazo on why jale ke batla le jwetsa bana ba ka mmameleng ke a kwala I'm about to close mmameleng one lona batho ba sokang banyalwe because letsatsi lena ke ntse ke kopane le Mdavazo ke kopane le yona sort and sort kopa ke le jwetse ene yona ke kgola maphuthe wa ka teng mona a tlo e bona tabene mara ke kopa o e bua for the first time ya pele ke e bua for the first time ya pele oh yena wa Pretoria be ke re ke tlo mo engage ne ke re ke a monyala ke re ke tlo mo engage ka be ke mo rekela ntho be ke rekela Jeep Wrangler ke mo rekela Wrangler Jeep Air Wrangler ke re ke tlo mo engage ka yona. It did not work relationship ya rona le Mdavazo win because ona le good ka mona le nna ne ke le good ka mona but ka mo we were not good le ka dikelelong we were not good le ya wa pele my first ex-wife we were not good. She was good, but both of us, we were not good. So, when you're good, come Mdavazo, please, ba good to Lekakelolo, Shakani Pani, Tibamu Resina, Ibanli respect, Ibanli, because at the end of the day, when you don't have a respect, when you are not humble, when you, if you snatch on a dinchoteno, you are going to be but utole husband you never there is guys lalikela bamnat babambaluna mona linchebeletse li good ka Mdavazo manyalo akai iphi chat you are good ka Mdavazo to an extent baby you are so good baby we are baby you are so good but where because
Asimudavazo that can give us manyalo. And asimudavazo that can sustain manyalo arun. Asimudavazo. Asinguwo. And the sad part, but about good come davazo, they think always, we normally think we are replaceable. We normally think we're replaceable. We sitting alone, sitting good just because you are good come davazo, just because you are good come, you think you are replaceable. I say di bone apakum ke ba tloeletse le bana ba ntloeletse re tloelane le today ke nena ke sonyale ke nena ke kopane le jwale ke kopa le sherele ya dilas ya mdavazo power ya mdavazo power ya mdavazo matla mdavazo power or mdavazo na le power. I don't blame bana ba lona ha ba utswa tšhelete ba rekela dinyatsi tsa bona dikoloi and ba blame I keep blaming banna balloon when ba reka dikoloi for di nyatsi tsa bona and ba blame because lona ha le tsebo re motavazo na le matla makaka. That is why la lo yetsa very simple ne nzo motavazo simple lo yetsa motavazo simple fela ha lo yetsa di efforts because le underestimate motavazo. What the last baba ngaka ke ba tlotla ha ke ba tlobua di thotse ngata ke ba tlobua what the last. Thank you ka di gift guys. What the last I saw the last emo hona le emo ene ke mo jwetse kare ke bue a gore ke pote ka papatso ke bue e reng yes lona ba mpha di gift ke le rata mana go ga ke go pote ka papatso ha ke pata o divorce hona le mo ene ke re ke papalla le ena tshela yeno he ni little 2k yeno ini little 2k hey yes ke no atia ngwanaka ke no atia senti Tabe, yes, kinwati. Yenu ni little 2k. Yenu ni little 2k. Ne ben sitting there la. Kiri jaba pa. Kiri ke papa. Li 2k. Li 2 tower. Nane kiri jaba pa. Kiri ke papa la. Kiri, ibile ribuana le na kirai. Now I don't want anything serious. Nale muhulu palisa, nale muhulu. Le tuke nene hulu wanak. Na matamon 23. Na matama shuma mararu la mitu miraru. Mashuma mabidia mitu miraru. Yanu hene kiri jai. Kifita jole kadi dodana. Kiri kia fita, fela jole kadi dodana. Anjeta rach. Lina don't want anything serious. Kares. Lina don't want anything serious. Kari kia fita jole kadi dodana. The 2K. Mudavazo. Banabak. Lunaba raka ramanyalo. So lanka le underestimate mudavazo. You say chiki amunawa how. Aka etsa re monna wa hao a o hlokele nako monna wa hao aka o hlokela nako mara ba ifa sa chiki mosadi wa hao aka o hlokela nako mara ba ifa sa chiki diqelelenya Mudavazo is a guys Mudavazo is it's something else. It's just that ban bana the only thing about Shapang habana strategy. Bamunati for mahal. Bamunati for nix. Habana strategy. Habana strategy. Nix. Bana ba good. Habana strategy. Nix. Most habana strategy. Nix. Most all of them habana strategy. Nix. That is why now Mudavazo yabona
ho tsamaya ho lumiswana ka bona ho lungwa yeno e fete ye le lungwa koma mapona a bona ke ka re ke Holy Communion magwenya bona bana ba monate e ka re ke Holy Communion e ka re ke bohoke e ka re ke slallo se jwa ke mang le mang e jwa ke mang o bona kuku ya Holy Communion ai abana strategy ba abana strategy bana ba monate ma abana strategy asuka abana strategy ba go to fela mona nto le kwenye mara ka mo le ka mo ai that is why all of them the ke arwane le bona bonke ndihlukane nabo ke arwane le bona ai ba good fela ka mo. But now the problem, the total matter the balance. Because even if you can be good kamona, or about good kamona, or about respect, but if you're not good kam davas, you are going to have a challenge. You can be good kamo, or about good kamo, but if you're not good kam davaso, kapunane, you still have a challenge. You still have a challenge. That is why, even if you're good, even if muna wa rata respect, ya how kapa boyfriend rata respect, ya how rata the way umushompangateng ubagatem, but please improve some davazo wow. Improve some davazo yalone. Improve some davazo alone. Kalukupa, improve some davazo alone. So that you must balance the equation. Balance the equation, wanak. Be good kamona, be good kamona, be good kamona. About good because kamo madmabi most about to ba good kamo I mean ba good kamo le kamo kamo na kam tavason ki tololo now ba good kam tavason kamo ka di kwenye ba haba good kamo haba good kamo. So guys ke be ke kopana le eno he lona re a bua he ke am ke ramno na ke na di intention because ke qeta ho tswa lenyalong so I get the intention I get the intention because I'm still young. I'm still pursuing. Una sebetsa somewhere dipetlele mona be sebenza esibhedlela. But anza study ya. Mputsishe ngwetsa itseng. Anti ba blame, I ke blame batho ba lona ba ntseng ba nkang ba utswang dikoloi, ba utswang tšhelete ba lo reka koloi for nyatsi. Ai, a ke ba blame. Ke hopola ke botsa motho ke re o batla ke etse eng a re ke kopa on rekele koloi ka utlwa re ke lo reka koloi kopo ke ya library maphutha ka temo ka utlwa re ke lo reka koloi ka utlwa re ke lo e reka that was so powerful. Onyatseng and ha le qetile le nkwatele nna ke ruta ka mndavaso le nyatse le ndikumbele le nkwatele ha le qetile banna ba lona bazothatha imali zeni ba u betcha ngaso banna ba lona ba tlonga ditšhelete tsa lona ba lo betcha ka tsona basadi ba lona ba tlonga ditšhelete tsa lona ba lo betcha ka tsona ono setse haka ke lo reka koloi ke thusitswe go fela kore di tšhelete tsaka di control from office nyaka ebile bana ba ka ba sebetsang honna they know everything bana le access di tšheleteng tsaka dingcetwe ilonto ke thuswe ke ntweng ya gore fela bana batho bana ba sebetsang office nyaka bana le access di tšheleteng tsaka but believe me ne ke re ke lo reka koloi ka be ke rekile koloi ke rekile lo reka koloi ka baka la mndavaso ke utlwa ke hlanya ke mndavaso ke utlwa re ke hlanya ha ke na control mndavaso ke will powerful ka teng and tlo go just that person ne re na di intention ne re na di plan
but we end up ke morata ka sehloho ke ka sehloho motho eno yena ene ke sena di intention ka yena gona le motho emo ya neng a le moholo o sia decent o sia respectful mara tlo go jetsa o sia na respectful o ntshitswe ke ngwana wa le 2K wa mkhupha a mo etsa kick out nna ke a kwala ke etsetsa gore a le ntšha shabe ke qetile ke a kwala guys lahlela mono le etse re tsebetsa 200 re etse 2K man tap on screen ke man tap on screen re kwaleng ke ba tlo kwala ke tlo fa bona guys a decent lady decent woman answa ke le 2K la mo kick out Hata yemo a decent lady wa bobedi answa ke le 2K ke hlantswa ke le 2K ka sehloho le 2K mbotse le nhlantsha ka Mdavaso ona nhlantsha ka Mdavaso a qetile le 2K ka mo ale ile mosadi ka mo ile a wife ke ne ke tshabi fela hore le 2K leno ke ne ke le tshabi ka baka la hore fela she was young and ne ke tshaba re batho ba kerekeng ba tlo mo tella and ne ke tshaba but that le 2K leo ne ke utlwa re ha ke batle next ka lona ne ke utlwa re ke nyala mo ke utlwa re just ke tshaba fela dilemo she was young and a family ya hae ya ntseba ka sukula fela because of family ya ntseba and then but ke utlwa re ke nyala ho ja no kgonala le 2K ke utlwa re le nhlanyisa ho ya kwana le kwana a le bohlale ka mona ka lekwenyeng a le bohlale ka mona a le bohlale ka mona a le bohlale ka tsele tsosa ne ke bolela batho ba sebetsang nna ke re batho ba modimo le 2K ile ka ba ka mo introduce batho ba sebetsang ke re le 2K ke lena le nqakile ke re motho ena ke mosadi sadi ke mme and I've learned that hona le ma 2K a bohlale ho feta bonkgono bana ba gale bo usbana ba gale bana ba dutse mona life nyaka hona le ma 2K a bohlale ho feta lona a bohlale hlale rempa roa tshaba fela ma 2K batho na le matsa hona le ma 2K a fetang bonkgono bana dimbokoto tsena tse dutse mona life nyaka di legend 50 tsena legend the Women's League tsena tse dutse mona hona le ma 2K ke ne ke ithuta hore hona le ma 2K ya kotsi a kotsi ne ke hlanyetsa le 2K leno ne ke tsama le lona all over mona ke hlanya sepono ro le 2K leno a feta dimbokoto tse ding tse dutse mona dimbokoto mona a le feta le 2K le feta dimbokoto le feta the Women's League le feta bo mama ba kudala bo mama ba vangeli le 2K le feta bo mama ba kudala mona reasoning ya le 2K the way le 2K ne le bua ka teng le 2K ne le etsa tjena ka Sunday lona mpendi gift man mpendi gift fela re fela di gift tse pedi tse tharo fela gift man ha le petile le touch the screen le touch the screen man etsa jwalo bana ke le mpendi gift man le etsa jwa man lona le etsa jwa jo eke ampa man mpendi gift man yes man yes ke hopola ke choose between le 2K le bo Osba decent ke choose le 2K one day ke hopola one day ba le ka tlung ho nna mona ba le ka tlung both of them ile le 2K le OC monchen ba le ka tlung ka mona ke choose le 2K ke choose le 2K njache na tabalelo njache hlange na tabalelo njache okusala ko re ntse re lo ema pela modimo ka ofela rona re ahlola ka ofela rona njache ga ke na tabalelo
Njachen hleng ananda banani njachen le njwetsa hore ke sefebe sa kgale of the Durban July of the horse of the njachen a ke na taba le lona gale ke ja tshua nna gale ke ja tshua holo nna njachen ke na taba le lona ai ke hopola ba le ka tlong ka mona ke choose le 2K ke feel hore ntwe e ke tholang le 2K ha ke tlo ithola anywhere ke ra ke tlo ithola anywhere ai njachen bitsa le bo holy water ba bitse ba tlo nrwa ka mona ba bitse ba tlo nrwa ka ba re ke sefebe ke Durban July of the horse ba bitse le bo holy water holy communion ba bitse kaofela ba tlo nrwa ka mona ha ke ba kgathale but more I'm here to help you guys I'm here to help you ke batla lentshe ni bad I saw you 2K lentsha batho ba decent woman le bantsha le ba bela ka thu ku utlware ke choose le 2 straight ku utlware ke choose le 2 and import that time in my mind ne ke tsaba I cannot do anything ka le 2K but the way ke hopola le 2 re qabane it was on Friday or Thursday. It was on Thursday. Re qabane. Ke se ke boulela. Ke boulela ndikhweleta nyane. Ke lwane re kwatelang. Hona le koleke ni. Ka lwana a rwa explainer ka kwata ka lwana. The following day le 2K ke tsamaya hoseng. Ke a le tsamaya le 2K le robetse ona mona le 2K hoseng ke han reketse di gift le 2 boss ba bagale nka ba dutse bona ntsa re ntho e yetseng maobana di thandanga ke a rapa ba lona ba bagale di mbokodo tse nka ba ntsa kwatile nka ba ntsa re ntho e yetseng ha ke rata le 2 ke a letla ha ke fihla ke fumana re kile grocery ka tšhelete a isenya yaka ka tšhelete a rekile di grocery a rekile di snack a rekile di beltong a rekile di zimba a rekile ha qetile ke a etsa setup ya tafole ka ntle pela swimming pool ke na le swimming pool e ba sa tsebeng swimming pool a se Bascomo a se Vascomo swimming pool it's a water of the dam le dam se ke re ke le jwetsa le 2K ke le setile ntweng a qetile ha ke fihla answer present ya dintho tsa nang ka tsao di reka dikipa and reketse dikipa re baby ke sorry ka ntho e tsaetse mabane but ke kopa go explainele what happened o etsa so mothaneng a nrekela mothaneng a anto ana mfonetse ke enwa ke mama ke ere ke bone number 10 a re ke kopa o ntshware andre ke dintho a qetile ba di snack ke tsena etsa eng ho jenele lona bo usbahale di mbokodo di legend 50 nkabe ntse le emi mona lithi yicho maqhotsa nkabe ntse nisithi ka utsho ubusenza into ubusithini into nibuyenza izolo ngabe uyetsa eng le 2K ke now ke batla o le jwetsa ke a kwala ho no setse haka ke lo reka koloi ho no setse haka if bompo motseng ba le ba sa tshwarane le tšhelete tsaka le bo seleke nka be ke rekile koloi full 2 ke hopola ke botse ke jwetsa power wa mahunga ke a o power ke re power ke qala utlwa ke gala o betla ka koloi ke re power for the first time ke utlwa ke batla o betla ka koloi I want to buy a car a re rekala mamogotsi ke rekala mamang ene ke le 2K power ke understand power gale ke di reka nofi power round that gale ke di reka a ke di rekile that's when ke tla understand hore hona le matla nthonse i3 mdavazong mona ponana e good le motho yana le kelelo e good le motho ya tsebang go bua
ezo zinto ezintathu. The same way le banne, how lendate, you need to be good sewete, ube good ka mlomo, ube good ka kelelo. O tshwantse ube good la o le monna e ba good dinthong tsena tse tharo. Ba bang ba lona le good melomo, le good mona kelelo, mara le good mdavozo, and ha le qetile le ba tlo improve. Next ha le ba tlo improve. Ba bang ba lona le good ka ponane mara ka mo highly good next. That is why le dutse le bang hona jwale. As we speak, le panya le bang, le dutse le bang, le dutse le bang. No, le dutse le bang. And baba baluna, o thola ha una motho ba tla lo betch, because the way le lengate ka melomo ka dikelelong tsa lona le tswana le west mar le good ka dintho ka mtho ka mdavazong ka mo. And ke go ba le jwetsa, it's not only mudavazo, but again, indlela sithetha ngayo, indlela sicinga ngayo, indlela sidilana ne problem ngayo. It's very important, guys. Very, very, very important. Lona batho ba na le anger, lona batho ba sa tsebeng go dilana le issue, lona batho ba reactang, lona batho ba kwatang, lona batho ba behavang, le tlo dula le good ka mdavazo. Mara tlo nke le jwetsa, ba tlo le kuta bana ba tlo le ja ka re le slallo, ba tlo le ja ka re le holy communion. Ke le jwetse nnete, ba tlo le ja, ba tlo di ja dikuku tsena tsa lona tse good, le tlo tsamaya le di tshwere tjena. Hey, ska la tsamaya ke a kwa. Ska la tsamaya ko di kwetahle le tlo tsamaya le di tshwere tjena, diponana tsena tsa lona le tsamaya ka tjena le tshwere ka re hore ho theke holy communion. Monne mong le mong a ntsa re tlo ke utlwe a lome, then o fete o e mong a fihla a je a fete ka monate ono wa lona, e mong a fihla a lome a fete o no tsamaya ka o tsamaya o tshwere tjena e ka re ditse hodima tray. Hambane ngazo tsamayang ka tsona bana ba ka diponana tse tsa lona, hambane ha le qetile ka mona be le empty, ka mona be le empty. Le lona basadi team abanga abachatile, le lona banna ba lona ba sa batlo ho improvisa mdavazo wa lona ba ka ka moreng, banna ba lona ba tla betcha ke tswa mono. Nna ho no setse ha kana ke reke koloi for girlfriend for the first time. Nna ke batle ke rekela girlfriend koloi for the first time. For the first time ke utlwa re ke rekela girlfriend koloi for the first time. Ke utlwa re ke reka koloi ka baka la dintho tse tharo. She was good ka mdavazo, she was good ka kelelo, she was good ka mlomo, she was good ka mdavazo. Dintho tsena ne di match. Ba bang ba lona mo bontate ba khale ba dutse mo ba nshebelletseng ka mo, ba bang ba lona le good le ka mona le good bontate ba dutse mona, but ka mona ka so heteng emmatheni ntho mona carrots mona le faila di partner tsa lona bontate team, le faila banna ba lona, I mean basadi ba lona, le faila di girlfriend tsa lona bontate. O bona ntata tsa ba lo tawa a tle ka ntho e ntse e watching. Hona le bontate ba tlang ka dintho tseo tjena, motho a sa lo tawa. Fumana motho a tla ka ntho e tjena ka tlung, a tla ka ntho e tjena. Hona le bontate ba tlang ka ntho tse tjena, ba tlang ka ntho tse tjena ka tjena. O fumane etsa tjena, e utlwile ka Brandy Andy, e utlwile ntwena, e utlwile ka Jean, e utlwile ka Savannah, e tla ile tjena, e tauwe ke Savannah. Hona le banna ba tlang ka dintho tse tjena, e tauwe ke Savannah, e shwele e entse tjena, e lele e entse tjena, e entse suicidal of the sleeping tiger. Hona le banna ba entsang tjena, ba palang ka batho ba ka ramanyalo, ba palang ge mitshato eno ngokuthi ningathathi imitshato eno serious, le ska nka mdavazo serious. Le lona batho ba ka ra di relationship ba palang, wena o dula le partner ra qetile, you are just le a leng ke mdavazo serious, ba tla le hlahlamisa. And ha ba qeta le hlahlamisa, it will be a difficult thing hore mo tlose mo tlise wena back. It will be a difficult thing o khotlisetsa motho wena, it will be a difficult thing. That is why if you are good ka mdavazo, if you are good ka boerewors,
are badle masipadle napa are be le dikelelo ka mo are be re tsebo mo approach are be le approach are be le di personality tse right are be le di character tse ba are be le behavior tse right. Let us behave ka tsele right. Behave ka tsele right manyalong a lona. Behave ka tsele di relationship tsa lona. Behave ka tsele tse right. Le skela nka di ponana tsa lona le di rwale hlohong. Le tsama le rwetse di ponana hlohong le nana hore just because you are good ka ponana o nagana hore o tla thola monna. You never. Ke ba hlohlorile good mara ke banyala. Le bona ba itshisitse good mara re a nyalana. Le di rwetse mona le nagana hore just because you are so good le nagana hore and ba bang ba lona a se le hore le good hantle a kre bile le a tseba sometimes kana ka mdavans re a motivatana. Sometimes it is not like we are good, sometimes re a motivatana ba bang ba lona ibile you are not even good. Baba, you're not even good. It's just that real motivator. Kind of go really busy. Kirio, baby, you are such a good person. Real motivate. I'm not really discouraged. Motivate. Hallelujah, motivate Ali Ramos. In there. Utaboja motor, baby. Don't be too much, yo, baby. You are hating me. Can I go tell? I want to listen, sorry, baby. You are hating me. Baby. I will kill you. I will kill you. I will kill you. I will kill you. Can I go tell? I will kill you. We are not even good. Just because you think you are good. Sometimes we are not even good. Partner baby how monate ke ma kileng a etsa ntho ke a matla ke mamo taikileng a jwetsa partner baby how monate ngola mo comment mo njwetsa re kila jwetsa motho wa ha hore baby how monate o mo jwetsa straight baby how monate wena ke ma kileng a etsa ntho o kila mo jwetsa straight hore how monate o mo jwetsa straight hore baby how monate you are not good alibini not unless you know samrat. Not unless you know samrat. It is not an easy thing. Now, it is not like sometimes, that is why we need to understand, it is not an easy thing. We are not good. So sometimes, we break up because always, baby, you are such a good person. You are so good in it. And rutile kare. Mdavas. Omunate o khadile. When o khadile, o khaletse mdavas omunate. Whether kinto Kimberly Hole marikana go khadileng o monate nkaya le bo bana ba rekisa nama bo magoshe ba emanstratum ha ke fihla mo ke lo utlwa monate o bona nkaya bo magoshe ke lo utlwa monate when you are first o khaletse mdavas o monate le ho motho mobe because that time the only thing you khala o khala fela ho ntho o release o khala fela o lokolla masole a tswe. So sometimes it is not like you are good, it's just that rehadil. So how rehadil automatically retouta o le good. It retouta o voter. Thank you so much, guys. Thank you so much. Request 2K. Hey, thank you, Mami, Tony, moderator Yakaba Tumamudim. Thank you so much. Thank you, Mami. Guys, sometimes it is not. So, Kana was saying, Runa, just because we think we are good, we think we Ritatola Manyabo Kapalatola Basadi Kapalatola Ban. Sometimes we are not even good. Chokobakinge Mamedi. Kobakinge Mamedi Petilen. How would Kinge Mamedi? Kinge Mumamedi, Kimunke. Kinge Mumamedi Kakwala.
ke a kwala jwale ke nke momamedi Bucks Bucks tima radio tima phone ya hao tima radio tima buti tima hai o mo go bona mo bolele nnete ntate ke rata nnete e o tlang ka yone ene batho ba ska ba bula ditsebe ba retsa so si bua November ka nnete ba o latlhega ao hlentate achi ko reditse ke le Rusty ke mona ko reditse ao thank you so much Bucks ene tlhola ko followa ka mantso a tlhola ngwa bua go batho wa tseba nnete ya pholosa ntate wow ene ai qeta ya tlhaba thank you so much ene ke batla ba tlhaba ba tlhabologe thank you so much Bucks thank you thank you Bucksino thank you Bucksy ke nka momamedi ditapole re tele ka khotmanya ka ditapole what was talking about the tooth heads wow nothing I want to effect on need wow now I can manzo manga ba root the tooth heads no thank you so much man teka ta tsona thamana ka but the truth wena o ka ditapole thank you so much ditapole ha ka kera molekong batho modimo ka kera molekong ke kera temptation ke ena a gore le nna ke nyamele temptation guys bona temptation modimo wa Israel oh Jesu mabaledi oh konyana guys bona temptation eka sure Jesus no but ke jetse motho ke re ma 2000 a mang a gutu ka mo a ba gutu ka leponeng ba re ba ba mapumatu bana ba parantse ba bang ba gutu ka mo mara ka mo le ka mo ha una letho a no lona ke le bone se ke ile ka le sheba se ke ile ka le bona tsamaye ge o tlandia mo ha o tsamaye kuba le 2K okay we love you ne novi oh Jesus Christ guys le ra lokoloe le nthusa mo lokola le ra tsamaya ai le mpolei le re tsamaya o so di TK ai a tsamaya ai ke bona ka tshente tsa kereke di a tsamaya mo guys ha ke nke mmamedi ke kwa a gore ke nke mmamedi request ke kwa ke nka momamedi ke kwa hai le 2K le na mara ai ai kon ne kere ke ya sonta ke isa ho yena ka ne tiro uswaka ne kere lo dula ho wela le dibuka tsa kereke ota momamedi kena he kena ke a tsamaya nna Senziland this November le nkwatetse requesting guys requesting ke kwala requesting hi
She's beautiful. Wa bona le ke basadi o mo tlosio. Either we love you Novi. Ka utla pelo ka shifta nya. Ka utla pelo ka shifta budulong ba teng. Mazamba. What's about you, Mazamba? Wa tseba bothata ntho ke ratang ka nnete. Nnete e betsa o tla odimo ya fatshe. Yeah, no. Ka nnete ntate. Ya ke tsotse ba ho bua nnete ba baleya mara ha o bua maka ba tla ba le bangata. Yeah. Mara ho bua nnete ba tla bua di commenteng he moruti November o jwang mara ha ba no comment o right ntate wa tseba keng mona teng o buile nnete. Ah no, thank you so much Mazamba man. Thank you so much, Zambi. Thank you, my somebody. Requesting, guys. Ilar ni tike ali kena yaba ni anyamela busbahal. Yaba busbahal ba anyamela yaba ba even financial dismissal. No way to be found. Yeah. Chakwala, guys. Na halimpata utantola nomoro ntaka 073. Dina lo WhatsApp 202 9079. Both bakale babaleile 073 202 9079. Mita ake mana isi mita man. Ke matli ke akitse ke matli. Hello matli. Hello. Shabu yoma pepe. I'm good, Nana. Marky! Okay. Okay. Get the singing and minging. I'll get him. Na ina ke re le prati le improviseng guys, le improviseng le Google o shebe di. Ah wena. Bona ke kotsi ampe. Ke metse koloi je. Ke metse vum ke tla o jwetsa ke re pasta. E tlile vum. Mobe. Ke mobe all over. Thank you so much, Maki. Bye-bye. I love you. Guys, na kia kwala. Kinga mo mamedi, kinga ba babedi ba o qetela ba mamedi re kwala. Kinga ba mamedi ba o qetela. A re ntshane Pretoria re kotsi ampe ka yona. A re ka netibile leno e metse koloi. Yes. Hai. Bana ba tla o jwetsa re ha ba batle ba re ba hatsela ba rata lolla le ka serame ba. Bala le ka serame sa. Bala ka serame ba. Bala ka serame. Ba rata lo hatsela ba. Bala ka serame.
a tla o jwetsa gore popelo ya e yena ha no tlo ikhatsetsisa ka popelo yena a ra batle popelo ya hatsene o etsa cover me my lord bana ke bana ba re ga ba apere o etsa cover me my lord o covera hohle etsa cover me my lord o ibetsa ka phana ngapa o ithole ka re ke hlamo e kwaetsweng ka ntho ka kobo o thole ke na bona ha o dubile e bo kwaela hlama ka kobo ke bo cover me my lord bana bathi siyakotola thina sizibulala singqele ke nka momamedi a le kene ke kwale Lulu ke bone ka rona ba tla o kena bomme bo se ba gale le a tshaba o kena le 2K le entse re le tshabe o kena le 2K le entse re le tshabe o kena bana ba go gae itahleleng fela bana ba go gae ke nka momamedi hi Lulu Liza hi Lulunki hi my Luluza hi my Lulu This time I can't look at the same time. Who wena o yang o le bone 2K leo le 2K le wa bona ntse bo koloi wa go reka koloi le ntlo tšhelete ya kereke e tsamaile le dibuka tsa kereke di dula ho yena o mmone bona ke ha ke se senya moga ke re tsogo ga le 2K le ngwana ile November a feta o tsise ngwana bona Miss India Lulu o mmone kare November ke re novinozi bona o kwa ngwanake wa rona maqhekwa wa bona e wa se mo hlong ya pinki eo Lulu mare nkutlile Lulu mare nkutlile Lulu ke a bona le bana ba ema ka tlasa difate ha o shuta dilepo ema ka tlasa difate Lulu mare nkutlile tsatsing leo nkutlile Thank you, Mom. Thank you so much, my baby. Thank you so much. Good night. Good night, my Lulu. Good night, my Luluza. Kinga o qetela momamedi. Kinga momamedi o qetela pops. I can. Yes, my pops. Sharp good and my pops. Yes, ma. Izinto zintathu. Yes, zintathu my pops. Ifana netest yasesikolweni kuze uzongena wafeyila 1 waphasa 2 awungeni kudingeka ukuthi uphase 3. Khona mfundisi wami. Hayi my pops man. Hayi my pops. Nami bengihlezi ngiphasisa 2 kubheda ngale manje ayisengibuyela ngiya ku 3 manje. Thank you, my Bobza. Ukupi, Brian. Thank you so much, my Bobza, man. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, my Bobza. Yeah, thank you, my Bobza. Tenji. Hello, Tenji. Tenji. Hi, my baby. I'm good, my baby. How are you? I'm fantastic. Yes. It's a good moment, Simona. Thank you so much. Wow. God love you, how? Oh, okay. And I'm so grateful, Hori.
so that all of us Guys, we can learn. bona temptation e kana thibeng. Mar why let's a mar? Tenji. Okay. Yes. Something. No, I'm listening. I'm listening. Yes. We must allow ourselves to become teachable. How to discuss something, let us do something new, let us bring happiness. Improvement. Improve your marriage. All of these things that a balance. It is a balance. It's very sensitive, very delicate. Wow. Respect. Enjoy. It was so heartwarming your own experiences, because how it resonates deep, because so how I'm telling you, it makes so much sense, because it is authentic, it is honest. You are becoming vulnerable. But to being criticize. Wow. But when you are not there, you are trying to Wow. Wow, Tenji. I know a joker but the essence of your message. Wow. Okay, thank you so much. Thank you so much. I heard you. Thank you so much. Thank you so much. When are you guys? Thank you for being honest. Wow. When are you guys? Oh, thank you so much, Tenji. Thank you, Miss Kat. Thank you so much, Tenji. Bless you. Blessing. Yeah! Guys, let me go. I go to Kinga Mammy Rock Petella Fella, Kinale, Kinga 30 minutes, Kinga out Petel, Kinga out Petella Fella, Kinga out Petella Fella, Mamadi, Kinga Mammy Rock Petella Fella, Kinga Mammy Rock Petella. Hana went to my Kitolo Compania Mona, guys. Kifike single and make it. Namariaga to pay Tagatine Fapane. And then I go to Gudisana de Lunamon. Nagdu Sugusana Lun. But Mammy on the moon. Yeah, man, thank you so much, Tenji. Thank you so much. Yeah, now guys, can it Amy Kuritusa re-improve Karamanyalo Aruna, re-improve the relationship in Sarun. Guys, now get a counseling, get a marriage. If the group, like a Labadi couple, it's a 5. Only 5 couple. Whether the Joburg, whether the Klerksdorp, whether the Pitori, how the couple, it's a 5. Inviting you, God. Nike Tonyala step. Quinley. Fire, Quinley. Fire out. So whether the couple is a 5, inviting guys, kitata mahala, kitodula liluna, whether the chisanyama, la kapale somewhere nyamutu, liduti lili, somewhere, the couple is a 5 if inviting. And then I will come. Kitata mo reto dulang fatshe re whether ke Klerksdorp, Gauteng, Pretoria, Qwaqwa, Kai inviting ke tla guys. Ke tlo dula le lona fatshe re sharing re tlo banka motafos mahal a ke batlo re nne re le tla patala
I love this thing ka passion. Ke etsa ka passion into bona manyalo a rona, manyalo a lona ebile because I ke tsebe why ke kinye because na ke so nyala. Ke batla bona le happy. Le no ke batla le lo davazana. No vandag ke batla le davazane gore le davazane mo jwetsa I dedicate this one for Dr. November. I dedicate to Buar, baby. I dedicate this one for the Dr. November. Yeah, you must dedicate that one for me. Yeah. So, hali couple, guys, no more counseling, I'm a marriage officer, marriage, I'm a pre-marriage counseling. Phone number 073-202-9079. Can repeat that? 073-202-9079. Scaling inbox. I get inbox and go straight to my WhatsApp. Don't go to my inbox. Sky Moon. Sky DM maniac. Scaling DM. I get DM. It's just waste of time to study DM. Call me and or go to straight to my WhatsApp. Luna bana di ditolo tse kgolo bana ba bantu ba parantse ha le sa change le tla jaifa ka tsona ditolo tsena tse kgolo mona di TikTokong le tla etsa di content ka ditolo tsena e ban le ditolo tse kgolo a le qetile le be le diponana tse monate a le qetile be le ba le kelello be le tsba o bua beletse ba o resena o seng jalo le tlo jaifa ditolo tse tsa lona tse kgolo le tlo di tsitsinya mona di ne le ona le jaifa ene re e santse e bere hlola ke di shebile ditolo o fumane di lekane Dilika. Le tla jaifa ka tsona mahala mo. Le tla jaifa ka tsona mona di TikTokong le etsa di content ka tsona. Until we meet again Monday 6 o'clock evening ke teng mona TikTok le Facebook nyaka ka Monday. And how about batho ba batla go shebella live here today, they can go to my Facebook PS November. How jwetsa motho re batla shebella November o mo jwetsa go to PS November VFM. It in Facebook live here today. It in Facebook. Thank you so much. Monday ka 6 o'clock ke teng mona live in TikTok 6 o'clock evening ke teng mona. Tuesday ke teng mar Tuesday ke rera le ntsulanta te modimo. And then Wednesday 6 o'clock afternoon ka Monday afternoon evening ka 6 o'clock. Then ka Tuesday ke radio. Ka Wednesday ke ntong ke Motheo FM ke kena ka 9 fihla ka 10 ke etsa ntho tsa manyalo le di relationship. Ka Wednesday 9 o'clock bosiu ke etsa show ya manyalo le di relationship. And then ka Wednesday and then ka Labohlano ke Lekker Vrydag. Thank you so much guys and that Modimo le bless. I'm looking forward to ka Thursday ke batla etsa miracle service ka Thursday. Thank you so much guys. I love you. Mwah, 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 mwah. Number I got the last 073-202-9079. Can you repeat that? 073-202-9079. God bless you guys. Mwah. Bye.